I čao, danas igramo Brawl Stars. Dugo nije bilo videa, ali dobro. Igramo sa Spikeom. Da li želite da vam nekada snimim Roblox? Ako želite, pišite u komentare. Sad idemo da... Ako hoćete nekada da vam snimim Roblox, vi pišite u komentarima. I ću napraviti shorts kada li želite da vam snimim Roblox. Pa vi se javite tu onda u shortsu. I sad igramo Brawl Stars. Možda vam sljedeći put snimim Roblox, ali vidjet ćemo. Odigrat ćemo još jednom i onda... idemo. Nadam se da ćemo sad pobediti. I napišite mi koliko vi imate brawlera u komentaru. Ja imam 26 brawlera, zato što mi je ovo kao novi akaunt. Vidite sada skupa za Spike kada mu kupim ovo. I to je to, tako da vidimo se sljedeći put. Ćao!